الرحمن الرحيم. Sakit sing pangatayan. Innal hamdalillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami, kami Islam, alhamdulillah. Waktu na to ini, amoy in yarinay sa nagbalik yung programa sing kita niyo. Amin persukuan sing guru na to mulia waktu ini insyaallah ta'ala. Amoy dimil na sa siya kato taniyo. Biada sin angay yadto. Amoy pagpatumtum serta pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na waktu ini in maudu na to lang ta amoy mag-uwat sin amoy in sakit halong sin jantung si manusia atau kawiaksan sin kita long niya atay si manusia. Insyaallah waktu ini na dumong kita ni marayaw supaya gana-gana aon din ang mga ini jantung ng natukbihan. Tato tayo nakatan. Insyaallah adakala aon doon long ta biya mga suming laon na supaya kawakan na tuuwa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na di na ko magpalukay sa na in waktu na to mahal ka itukbal ko in pengajian lang ta hagoro na to kalasan wayro na rin ng kanyang Sheikh Haider Buddin falyatafaddal siya na to ko maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palangguan namo haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa lagu-lagu pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin masi-masi in ni'mat yanug harak niya katu, yari katu taniyo iusal, yari natu piapakai, amin ni'mat kabuhi tingha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wala niya pa kita nulewa dengan hidayat niya. Iban wala niya pa tiangsu dengan katuing kabuhi. Amin dihil niya atau akan bios niya. Amin Tuhan Rabbul Alamin siya inna memanding siya in kimi kita sin pangatayan singkatan si manusia. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah alimun bidatis sudur. Inna Allah subhanahu wa ta'ala sangat siara in labi maka ingat sin unin halong sin jantung atau bigi jantung si manusia. Alimun bidatis sudur. Amin labi maka ingat sin unin halong sin daghal sin manusia. Amuna in pangatayan sin kita ni. Mga kamasan kalasan. Mga palangguan haawa masin Allah subhanahu wa ta'ala. Patut tiap-tiap mukmin in subay niya lanuan in lam sin pangatayan niya. Dahil nga uno na sakit, amuin sakit di na may ngat ubatan sin mga doktor sin kita ni. Amuin sakit di siya kakitaan sin microscope, di siya kakitaan sin uno-uno na amuin hati na high-tech atau high technology bihaya un pagyan amun ay sakit na katatapok halam sin jantung sin pangatayan sin tiap-tiap manusia amuin mapatut subay hati na lanuan sin kita nyo na ngaku muslim paagam aha pa Allah subhanahu wa ta'ala na ngaku beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala wa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Amin in mga sila ito mga munafiqin, amin mga kimukuntar ha Rasul sallallahu alaihi wasallam siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in sakit iban sin uno namayan in kaunan sin jantung sin mga tao ini maigil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawan sin Allah ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Halong sin pangatayan nila yaun long ya aun sakit sakali in sakit yaun ihid igil jingki para Rasul sallallahu alaihi wasallam
iban pa mga mu'minin miyagad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ang panaghiyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit. Amin sakit sabab karna di na sila rumungog ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sila magad ha pamandu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di na sila magad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iwan sin unupain amanat doon sin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi niya ang panapigiyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit halom sin pangatayan sin mga munafiqin, sakit halom sin pangatayan sin mga tao nagmatugas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala afi qulubihim maradun amirtabu unu kalong niya halom sin pangatayan nila yan sakit atau aun biya pagduarwa. In pagduarwa nila hapag agama sakit da. Ano pagkabang sila makaingat na sin inkamatanan kasabunalan sin pag-agama. Amin yaun diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyat tu sakit na rakula. Bihan daisab in amuin mga sila bakas piaturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab, piaturunan sin Allah ta'ala nabi, iban rasul doon halom sin kauman nila aun sakit igil iban jinki para Rasul sallallahu alaihi wasallam ha waktu miyabot namat to kanilang habal sinhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimu na yaun ha Madinah nahindong nen katan sin Bani Israel. Bukun sila miyagad ha waktu keingatan nila na kasabunalan gimu nen Rasulullah. Ang pagkaingatan nila yung zaman niya ang pagguguan na si Nabi kahinapusan amin nasabot ha kitab nila Taurat, amin nasabot ha kitab nila Injil sing Christian sa ang panaturan timugasin pangatayan nila wala na sila miyagad haunu in pamandu sin Allah ta'ala iban sin ayat doon ha piaturun niya kahinapusan Nabi, doon ha amin naraak niya kahinapusan Rasul amunin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, habihaw mga palanggon ha masin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasiyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu lawni anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salaha al-jasad kulluh wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Nu'man bin Bashir bukun kalong niya halom sin baran sin manusia aun long niya ruun mudghah in ma'na sin mudghah ini amin dugo na kukumpul biya kahantang unud dugo siya na kukumpul matugas biya kahantang unud uswag kubot siya maghibal mudghah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in unud atau rugo na kukumpul yan matugas idza salahat salah al-jasad kullu. Apabila yan laungnya rimayaw, dimayaw na ingkatan katibuusan sinbaran sin manusia. Sabang yan laungnya nagkangi, tantuhun mo isab laungnya kimangi ingkatan sinamin ang gauta baran sin manusia. Nalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahiyal qalb. Ala wahiyal qalb. Amuna yan laungyan pag-iyanong pangatayan. Amunan lang yung pagyanong jantung lang sinbasa sin kita ni. Amunan bang siya rimayaw in katibusan baran si manusia. Bang isab siyan kimangi nagkangi in katan sin amin ang gauta baran sin manusia. Amuna in pangatayan. Law sin ulama in pangatayan in siyan lang niya siya na yan in sultan. Siya na yan in king. Siya na yan lang niya in amin hati niya nag-amulahi simbaran sin manusia. Hatinya siya nagdara pagmandul halom sin baran sin manusia. In katan sin part sin baran niya yan makadhawnin kabayan sin amin dugo na kukumpul halom daghal sin manusia. Maka bang siya yan nimapsu hakabayaan sin siya makadlaw niyan ang gauta baran niya in liman niya in mata niya ilong niya simud niya iban sin katan sin ang gauta baran niya makad hakabayaan sin amin sultan halop sin daghal sin manusia.
Sabang isabsiyan si murender pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyagad hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magad isablong yen katan sin panggaway-kaway sin manusia. Magad isablong yen katan sin anggaw takbaran sin manusia. Bang siya yan nimapsu panagtuhan. Magad sumujud ingkatan sin anggaw takbaran sin manusia. Sebab kilahan nin Tuhan ni. Bang isab siya yan wala nang ilahi Tuhan. Anggaw takbaran nari isab tumay masin uno-uno pa patumtum. Uno-uno pa risalah. Uno-uno pa ayat hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kau pangatayan malunok siya bang mo kitaun. Biak da siya kari. Amuin hati niya duho na kukumpul sa bang isab siya makatukas matukas pareng sin batu lakit. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa lang sin Allah Ta'ala. Agun-agun isab intukas niyan lang yung mabiya sin batu lakit. Atau mas matukas pareng hatu. Bat bang siya ni makayan di tuud sumujud pa Tuhan Rabbul Alamin. Amunat yung sabab di siya mangilahi Tuhan itilak po sin Allah Subhanahu wa Ta'ala para siya pinagkadyan. Wairun hisi manusia makaingat sin unin halom daghar sin manusia. Wairun hambuk deng manusia. Amin maingat niya ukabun unin halom sin daghar sin pagkahina manusia. Unin halom sin pangatayan sin pagkahina manusia. Deng haniniat pamaramarayaw iban sin mangi. Deng hakabayan hinangun sin tauyawn sin pangatayannya hahinang marayaw sin hinang mangi. Wairun hisi makaingat. Amurin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah alimun bidhatis sudur. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat in panghati niya halom sin ununin halom sin daghal sin manusia amin in pangatayan niya. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah hariwayat ya Abi Hurairah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Longsin Abi Hurairah radhiyallahu anhu longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunnal turin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunnal turin Allah Subhanahu wa Ta'ala ri siya magliling. Di siya magkita. Di siya hati niya ini makawa sin unin lingkap suara si manusia bang siya mamasa Quran atau akan bang siya maghilaungan. Iban bukun in bandingun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magkita doon hataw pangarta sin manusia. Atau akan halingkat panggaway-gaway si manusia ban sin pagkataon niya la. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala magkita si haunin dayaw pangatayan sin manusia sin Allah Ta'ala. Inna Allah Ta'ala magkita si haun dayaw pangatayan sin hambuk manusia ipon ni. Iban magkita Allah Subhanahu wa Ta'ala ban sin kakahinang sin hambuk manusia. May tanagsuno Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala in paglilingon niya pangatayan iban sin kakahinang pasaling kakahinang mag-atap iban sin pangatayan. Innaddak sinanggaw takbaran sin manusia himinang yaon amin hawanap sukabayaan sin pangatayan sin jantung. Damikian bangin kabayan ban kakitan min manusia himinang sindakan sin Allah Ta'ala lawmin pangatayan niyan nakamatuk panagtuhan iban kiyakilahan nin Tuhan niya iban nimapsu siya para akan sin Allah Ta'ala nagsurrender atau miyagad hakabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabang sin himinang si uni sulang haagama Islam iban unumanin pianglangan sin Allah atau akan nakarugtul ha unu na inamin pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wala niya ini hati niya wala na hinang hindi akan nakahinang si pianglangan lang min manusia yan nasakit in pangatayan niya nasakit in pangatayan niya ni mapsu amuin iyagad in hawa nafsu bukun iyagad in kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalam yat mga palanggon ha kami Islam. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala marayaw longsin kaywanan magbabasa. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala sutsi marayaw malisin la yaqbalu illa tayyiba. Di day sab siya manay kakahinang sin manusia ipon niya bat malengkan subayra marayaw iban malisin iban hatinya sutsi. Dahil naman hapangarta kazakatan subay siya kazakatan supaya masutsi. Ang patay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hakakahinang ibadat pa Allah Ta'ala suwairay sab siya malisin. Kaaki biya siya sutsi. Amuin sutsi hun min kakahinang mureng ha syirik. Igan mo in katan simpiang langan sin Allah Ta'ala pamagsumba hakatunggal niya. Habukun mo siya lamuran uno-uno na susumbahun dugaing. Habukun mo isab siya lamuran uno-uno na duruaahan. Dugaing ting Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin angutun mo duahan pangayuan. Biya na sinunok iban sin kaywanan katampat-tambatan. Iban sin uno penpiang langan sin Allah Ta'ala ri makajari sumbahun. Mattu isab ko maglabot. Mattu isab ko mangindua. Mattu isab ko mangayo-ngayo. Pakubul pa uno-uno na. But balikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Allah Subhanahu wa Ta'ala di tumayma hakakahinang bang bukun malisin damikyan di day sab siya tumayma haadlaw kiamat bang bukun nagdarain manusya iyaun sin pangatayan sawasa malanu day haun-uno na pianglangan sin Allah day haun-uno na pagsyirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala day haun-uno na kakahinang wala imamu habitikan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala doon ha Rasul niya sallallahu alaihi wasallam law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لو سن الله سبحانه وتعالى عدلوا يوم أمن عدلوا آخر عدلوا قيامة لا ينفع مال ولا بنون دينا مغمبات hambuk manusia in unu pangarta niya bukun sakat diha bawasin gumi karena dahon niya padlong kiamat ipagbayad sin unu na hatin niya nautang sin siya papagkahin niya manusia atau ipakita niya pa Allah Ta'ala ipagbili niya sin surga. Wallahi, di ito magmumpatin pangarta mataod. Iwan di day sa magmumpaat, in mga panubo mataod. Amin mataod in mga anak mo, sokat nin ikaw mahinang hati na day nga mga kakandilan atau akan matukos in mga anak apo mataod. Wayun na rin kanilan magmumpaat day nga arta sin ikaw atau akan day nga mga panubo mo magmumpaat kayo. Bot malaikan bangin kaunan sin manusia yan nagdarasa sin pangatayan sawa sa puti malanu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban magmumpatin pangarta niya kaniya hadlong kiamat bangin kaunan sin artayan sutsi iban damikyan magmumpaat sa mga kaanakan panubo niya kani hadlong kiamat bangin kaunan sin mga anak yan sutsi ring hapag syirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta na magtagipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin pagtagipon habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban simujud pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ampay mangkat lima pa Allah Ta'ala Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira mangindua kay mo ya kau maas mangindua kay mo ya kau hisiyon ay namin aon panubo niya in mga anak mo yan magmumpat kay mo bangin kaunan nila tao marayaw bangin kaunan nila anak marayaw bangin kaunan nila rijalun salihun amin mga anak atau akan nahinang usog gagandilan mga tao marayaw di murua apa Allah Subhanahu wa Ta'ala kaampunan kay mo ya kaumaas amoy ni mga anak magmumpat kay mo hadlaw kiamat amoy sabi ni mga arta magmumpat kay mo hadlaw kiamat karena siyot si musin zakat karena isab nagsadak ka kauring nga arta mo ini sutsi iban himinan kau sin hinang marayaw dahil naman ha Ramadan pabukun Ramadan dahil hapag pabuka iban sin sadaqat iban sin uno pa nahinang mo karayawan sin arta mo ha Ramadan iban sin bukun Ramadan ha mga tatabangon ding ha mga manusia barhajat ding ha mga anak yatim iban hisisiu pen maglagi sin arta mo yaun karena in sila yaun barhajat mga miskin ding ha mga muslimin pangatayan tatay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlong kiamat amurin pangatayan sawasa amin malanu siya mula-mula dahil hapag syirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban malanu siya dahil hasusumbahun mapuas din ha Allah Subhanahu wa Ta'ala wayrong nasumbahun muruaing bat malaikan Allah malanu siya dahil ha igil mo hapag kahimu muslimin amin taga arta in kabaan mo malawain arta yung dahil kani ayaw bianglangan sin agama Islam in pangatayan ini lumapsuk imigil patay manghud mo pa taga arta amin duaahan mo siyabang man malawa in arta niya yaun hasupaya ka mo magsibu sibu na kita wayron arta amo nasalin dayaw la sabat malaikat dua akaw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amin hinangun kau sin Allah Ta'ala biya sin tau taga arta yaun
amin makahinang kau sin ibadat haarta mo yan yanug hara kay mo sin Allah Ta'ala, labi rin sin mahinang niya karayawan haarta ni. Pangatayan, malanu dahing habiat tu igil iwan sin ihid iwan jingki. Damikyan pangatayan malanu siya. Dahing haigilon min taymang hudmo. Bang inyaw nagpasampay sin aga makasabunalan in kawaan mo siya pungon min amin dayaw niya. In kawaan mo siya pungon min mahinang niya karayawan. Kawaan mo siya pungon min kataan sin amin hati niya tampanan mo indani kahinang niya karayawan. Hapag aga ma inyat to sakit halam sin pangatayin sin kita niya. Nah, long sin ulama long niya wal qulubu tanqasimu ila thalathati aqsam. In pangatayan ini long niya na bahagi siya atas tu para kala palbahagian sin klase sin pangatayan bangun namanya. Panagnan nilong sin ulama qalbun salim, al qalbus salim. Amin pangatayan malanu. In makna sin salim, amin pangatayan bukun siya na sakit. Artinya pangatayan malanu dahil sakit marayaw in amin hati niya bangun ulang simbasa anggal in health niya. Bukun siya health pag yan wayrun high blood atau akan wayrun unu biya mga ini amin ini pangatayin maglakbo yon jantung magsulig ha pag yan dito amin pangatayan malanu siya rin yung pagsyirik iban sin amin unin igil ihid patay manghudmo iban sin amin malanu siya rin haamuin ini kakuripot lang sin bahasa. Iban malanu siya rin pagtakabur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban malanu siya rin amuin malasan ako pa magdumnya iban sin magapas ko sin pagkawasa. Hay kakangi kayo. Iban malanu siya rin syahwat amuin hikakangi sin amindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban malanu siya dahil amuin pagduwarwa unu yaun haram atau akan halal atau akan unu yaun marayaw atau raakan atau bukun malanu siya ring hatu amin yung pagyan qalbun salim amin yung pagyan sin Allah Ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim haadlaw yaun adlaw qiyamah adlaw di na lang niya magmumpat in pangarta sin manusia kanya iban di na magmumpaat in mga panubo niya kaniya hati na rin na makasyafaat in pangarta di na makasyafaat in mga panubo buat malingkan hisyura lang sin Allah Ta'ala in dumatong madto kaniya nagdarasin pangatayan sawasa nagdarasin pangatayan malano nagdarasin pangatayan amin malisin pa Allah subhanahu wa ta'ala rin hakatan sin syirik rin hakatan sin syubha rin hakatan sin bid'ah rin hakatan sin wayrun na imamu hamin pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala malanu in pangatayin si manusia dahil haunu-unu na sakit dugal hapagkahinya ini muslim amin di nirantiyan sinla sa papagkahinya muslimin atau akan majingki sharing haunu-unu na badakan sin Allah ta'ala nahihinang sintay mo niya karayawan suy malanu in pangatayin sin kita na abet tumapalanggo na kami Islam ini pag-anat na naran sin kita no sabing pangatayan imbunal niya yaun silong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bayna usbu'ir rahman. Impangatayan si manusia yaun haut sin dua ulamay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yuqallibu kayfa yasha. Maka jari niya baliskat impangatayan sin manusia maka jari siya rumugal hangga sa saat maka jari sa malawa. Maka jari siya bihaun namarat saya pa Allah ta'ala maka jari baliskatun sin Allah ta'ala pa magsyirik kaniya. Maka jari baliskatun sin Allah ta'ala pa maghinang mangi maka jari yaun harapagdul waya hakabayan sin Allah Ta'ala raw ulamay ning pangatan sin tiap-tiap manusia. Nah, in kita ni mapalang guna kami Islam. Masih indua sin kita ni pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin bang main patattapun sin Allah Ta'ala ning pangatan sin kita ni malanu. Iban patattapun sin Allah Ta'ala ning pangatan sin kita ni ruun. Ha hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala labay habitikan sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikarwan ya klase sin pangatayan long sin ulama amin pangatayan longnya al-qalbul mayyit pangatayan patay aun pangatayan patay bangin pangatayan niya on patay matay sambil manusia sa impagyan din dito sakit
halong pangatayan sin tawbiya sin amin pangatayan longnya buta patay siya hapangatud sin Allah Ta'ala. La hayata bi wairun kabuhi doon kakitaan mo pangatayan yan misan pa in kaunan sin tao nagdala sin jantung yan balug-balugan magbuang saraw pabaw sin gumi ini. Amo na yung pangatayan taga sakit di maingat matuk pamagtuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatayan amo hindi maingat magbalik, magtaubat, mag-istighfar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di maingat mangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin malayo siya harakan sin Allah Ta'ala. Malayo siya dengan hidayat sin Allah Ta'ala. Malayo siya dengan harida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun yung pangatayin sin mga tao kafir. Puspusun mo na patumtuman sin biha ini. Wayun tambul tu din pangatayan ni Riktu tumayma. Di tuod misan dumumug. Sambil dahon niya kau amin magdiskas hawayun kapus paidahan lukat dakuman. Baitaan mo sin biyainin agaman mo. Biyainin ko. Wayun di niya tutay maun. In mga ini pangatayan. Amin lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Bunnal tulongnya sa taud-taudna. Sa taud-taudna amuin diasuk na mo palom sinapinar ka jahannam. Deng ha mga bangsa jini o sin bangsa manusia. Sa taud-taudna longnya nabinsa na najulja na. Amuin diasuk piasud na mo palom sinapinar ka jahannam. Amin datungan suku nila inapinar ka jahannam. Deng ha mga bangsa jini. Iba sinbang sa manusia, uning problema nila, uning kaso nila, lahum sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Amin mga jin, iba sin manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Aun pangatayan nila, sari nila usalun, di nila usalun hipagpaham, sin pagtuhan nila pa Allah Ta'ala. Amin aun pangatayan, sin jin, iba sin manusia, sa di nila usalun, magtupahidayat sin Allah Ta'ala mamikiran aun pangatayan sin jini man si manus si amin di nila usalun pa amin humati sin agama sin Allah Ta'ala sin amut tingkarya sa nila piyapan jari sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena magtagipon kaniya law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wala kulongnya piyapan jari injini man sin manusia hamaksud unu-unu rugaing buat malingkan magtag-ipon sila kaku. Nah, injini man si manusia aun pangatayan, aun jantung, amin humati maka hati, maka paham iban mamaham sin unindakan kanila sin Tuhan Rabbul Alamin, walakinnahum la yafqahuna biha. Amin di nila usalun yung pangatayan nila yaun humati sin agam. Di nila usalun yung pangatayan nila yaun hasupaya maka paham bang unindakan kanila sin Tuhan nila Rabbul Alamin bang biad din pagtag-ipon magbalik mag-istighfar magtawbat madto kani na amoy ni sabab sindeng hama kamatauran sin jini man si manusia hitilak bu sin Allah Ta'ala palam sinapinar ka jahannam pasal sin pangatayan siangun sin Allah Ta'ala padaghal palam daghal sin jini man si manusia wala nila ni piyakay way nila piyakay amin makabatuk sila pamagtuhan magbalik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. In mga jini man sin manusia ini aw ni sablongnya mata nila. Sa di nila ini pakayun pa amin kimita paunindakan sin Tuhan nila Rabbul Alamin. Papagkahin nila amin manusia iban sin jin hisyu naman in nagtawat pa Allah Ta'ala ang biyadin yung pagsumba kaniya. Di nila ini usalun. Gaman iusal nila pa unin maasiyah. Gaman iusan nila paunin ini pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum sin Allah Ta'ala walahum adhanun la yasma'una biha. Damik kani sablong ya aw ni sab mga tainga nila sa di nila sab usalun hipangdungog. Hawno hipangdungog paagama sin Allah. Hipangdungog paayat sin Allah. Hipangdungog pa hadith sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipangdungog pa mga nasihat si mga ulama sin kita ni patumtum kato taniyo karena ganti sila si mga kanabihan. Karena ganti mga ulama sin kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung si mga kanabihan na kauna rin kaniya. Ulama sin kita niyo
Hawairun nin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut na tudumuhun bang uno naman in patumtum nila katu nasihat patut na tudumuhun bang uno naman in patumtum nila katu tanyo karena in hadith iban sin ayat sila labi makaingat iban sin parakala pag-aga masubay kita ni rumug doon kanila hikatuni along sin Allah Ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall sila natin mga manusia iban sin jin biya sila long niya hantang binatang at walong niya labi pa masahul long sin Tagalog labi pa long niya in kalumuan ding binatang mayta gami sa binatang mag-inom makan magbuang saraw hadum niya ini wala biutangan sin Allah Ta'ala halom sin daghal niya yaon jantung pangatayan biya sin pangatayan siyangon sin Allah Ta'ala hamanu si ibay sin jin bangin manu si ibay sin jin siyangunan sin Allah Ta'ala jantung iwan pangatayan pag iyan hasupaya usalun nila yaon magbalik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hipagpaham sin agama ayat iban sin hidayat iban sin unupan dakan sin Allah iban sin mata nila usalun nila yaon amin hatan hipangita nila paagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ununu naman iban sin amin tainga nila usalun nila harakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sila natin mga manusia bang nila iusalin mga ini piyakay sila natin hidayatan sin Allah Ta'ala in mga wayrong nagpakay sin pangatay iban sin mata iban sin initay nga ini sila ni mga manusia long sin Allah Ta'ala ulaika kal an'am bal hum adall sila natin mga manusia biya sila long ya binatang atawa labi parang habinatang labi palong ya dahing habinatangin kahalan nila sabmayta maraming binatang misan azabun sin Allah Ta'ala umusya magkamas ang pahibalik palupa ampay manusia sukutun sin Allah Ta'ala sin pangatayan iban sin mata iban sin tainga bang hawno nila piyakain pakaradyan ini wa na'udzu billahi min dhalik lam sin Allah Ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall sila natulangin in mga manusia biya kahantang binatang atawa kan labi parang binatang in kahalan ulaika humul ghafilun sila natulangin mga manusia amin lipaga na sadyan waktu halaw na sadya na bibisi halom na sadya ligwat di ako makasambahayang pasasin kabisihan di ako makapuasa pasasin sakit niya nanam di ako makapag-ibadat pasasin bihay ni bihaon amin tulaw and reason sinwayong desab kamaktanan wisab kasabunalan may tari na sadya yung imian pa Allah Ta'ala ya Rab amurainin kakausan ko ya Allah ang sakit ko sa bihainin mahinang ko amurainin kakausan amurainin bihad to bihan ang pamag-istighfar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala himinang sindining kakausan in Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha in Allah Subhanahu wa Ta'ala rin maglugo sa ambuk manusia but malaikan dining kakausan ni sadaka dining kakausan ni hinangon dining kakausan ni puasahon dining kakausan ni istar sumambahayang dining kakausan in Allah Subhanahu wa Ta'ala aun inihati niya ririhil niya pa ipon niya uno naman in exemption amin na supaya makahinang sa isin ibadat misang pengkaunan na sakit yung ginawaran ikatuni ang mapalanggon ha kamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala klase sin pangatayan amin pangatayan bukuni sab siya miyamatay pangatayan buhi siya sa aun sakit niya sakit di mo isab maingat hati yun aun waktu niya makad aun waktu isab wala niya makad amoy ning klase si mga pangatayan si mga tao nagmumunafik ha kamasin Allah Ta'ala aun waktu mang makaagad pa jamaah sin mga muslimin muslim siya bang siya makabutas din nga jamaah sin muslimin bukon siya muslim gaman manggura-gura pa siya ha kama Islam in mga yato amo natin pangatayan matarang katutani pangatayan sin mga munafiqin kailangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in amin maningog singod kita ni habet to kahalan mga palanggon ha kama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in Allah Subhanahu wa Ta'ala siyabot nin kahalan sin mga munafiqin law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala
Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kita amin kahalan sin pangatayin si mga tao munafiqin. Law sin Allah Ta'ala, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aun lang yaring ha mga manusia ya Muhammad man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Aun lang yaring ha mga manusia ya Muhammad amin maajaib kau sin ingat dia maghilalaungan. Maajaib kau lang ya sin lingkat sin mga himungan lingkat bisara karungan mo rin kanila. Bang makabisara lang mo amin bunnal na tudya umatan ng pag-iman pa Allah Ta'ala. Kabuhi hadunya bang amin inmanu si ayaun hati niya biyaun sakit simpangatan niya sabang mo pabisarahun. Imbisara niya malingkat para kala pag-aramad wala isab di maragbo sa hinang niya. Wala di maragbos dun yung pag-iman ng pangatayan niya. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi. Ampa niya pasaksyonin Allah Ta'ala wallahi. Ampa niya yung wallahi saksiyan kulong niya bunna limbisara ko singko puti. Wa huwa aladdul khisam. Siyanan lang imang siya amin atin niya sa hunit-hunit karahong maglugat. May sab sumaksi iban sumapahalupan mo sinimbisaran niya bunal sa kaliputing. Sa kaliputing. Awang long yarin yung mga manus biya. Yung mga munafiqin bang makaalog para Rasul sallallahu alaihi wasallam hasaman niya long muamin biya matantud mu'min pa Allah Ta'ala. Bang makaalop akong magtangis-tangis, may ingat imisal, may ingat magdrama. Sabang makatay kud na iwan limindum na inamin hati niya, indum, na sumudi, indum, di na sila sumbahayang maghrib iwan sin Isya. May ta, sa di na sila kung kakilahan. At sumambahayang maghrib sa ting kakilahan pa, pag inisud siya namin tigidlom na sindum, di na sila, ini pamasid dum na sila humali-hali-alam sin pamaybay, karena wayrun na makakilawin na makakita kanila. Inihasaman niya, tulong ta. Amin pagkakitaan pa atin niya aun waktu di kaklaruhan ng dagbo si manusia bihaon atin niya masawa sa kakitaan mo aun din ng mga manusia bang makapromise kay mo insiya bang mangdaog biha ini ang sumapa pa Allah Ta'ala wallahi bang makajanji sa kalihati di nirahi tunay pangatayan si manusia aun pagkamunafiq pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mga ini mga kamaasan karasan. Mga palanggon haramasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinduan niya kita niyo dua. Amin bang mayan patattapun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pangatayan na tuhalom hidayat niya. Iwan pangatayan sin kita ni pamagtaat kanya. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hindu niya katu. Allahumma muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Aw pa hadith muk. Thabbit qalbi ala ta'atik. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat hi Ummu Salamah law si Nabi sallallahu alaihi wasallam piang hindu ni ring mga duaan niya Allahumma ya muqallibal qulub atau Allahumma muqallibal qulub o Tuhan namo amin long ni mamindahi sin pangatayan namo atau akan mamaliskati sin pangatayan namo deng hamangi pamarayaw thabbit qalbi ala dinik law si Nabi sallallahu alaihi wasallam patutuga in pangatayan kulong niya, ya Allah, roon ha pag-akam. Ataw ha-akam. Dengham riwayat pa nasabot, lang niya patutugan yung pangatayan kung pamagtaat kay mo, ya Allah. Pamagtaat kay mo, ya Allah. So, yung mga ini, mga palanggun ha-akam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangayon sin kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jungjung iban dua, sin habiyad to na sakit, nasabot sin kita niyo, sakit pangatayan, sin mga munafiqin, iban sin mga kafir, bang mayin patutukon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangatayan sin kita niyo, paamin sawasa, amin mag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sawasa malano dahil hauno na syirik, dahil hauno na ihid iban sin jingki, iban sin igil pa pagkahimano siya, iban sin amin hati niya inirit magad ha dia akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang man patutukon isag in kita niyo hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa aqulu ma tasma'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan tunain pengajian sing kita niyo. Pagkala amin siyang butakain na rin dito at
sakit sin pangatayan na ini mga katawtay manguran kada naman na dyan si Mano siya sinaundunhan biya mga amin wala na kaamo hinang sabi Mano siya katan himinang simbukon amo yan kaingatan niya bukon amo kaingatan niya bukon amo sa inmangi dito amin magbatukas doon himinang pa amin kasalaan di kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala indyan tong ini nabi anasin ari mag-unoy di isa na magtutog nag-iibal-ibal hadya nag-iibal-ibal ang pamunit siya bukan ulinan sin limabihan subay rin dito asal halawm inamin mamawbog kaniya amunayin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala tali-talion sin kita na kapuson sa misang mga doktor yan di na makahinang biya sinaminhinang sin Allah subhanahu wa ta'ala kapuson sabi ito subay ayaran si Mano siya inyan bat karna na bang kimi kumangi ito siya maraming katan ginhawa sin baran si Mano siya dahil nga ruhul siki paruhul buhok marang katan biha nabang isang marayaw inamin ini kakahinang sin kita masya Allah na ingkatan sin tilawasan simbaran mo yaon katan maitong ingkatan hiwal niya bang karna sin Allah subhanahu wa ta'ala inya to katan tan amal sa lagu-lagu na mo ito na in kita hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala tao piyapan dyan niya Mano siya supaya kita niyo katan makapag-amal supaya kita niyo makapagtag-ipon kaniya so ito supaya na to yung tulong-dungan marayaw sarta itaw halom sin bigi jantong sin kita niyo amin ini doon kita haon manindukanan sin pagkala tungod pa amin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno hinang suwaira impuunan day kaniya paggain kita ginawawarantay ni katan impuunan day kaniya na suwaira maagad na to isab in katan sininang na to piyang daakan niya suwaira puunan day kaniya di kita man jari himinang singkatan naman na to di na amoy ito mga katawtay mahuran mga Islam murah-murahan amoy in manuituyan in pakaradyaan na to ini insyaAllah yan na kita na nakatagna na isab sin programa na to amin sin waktu ini para sukuan sin kulo na to mulia insyaAllah ta'ala na susungon waktu na kaludukain na sa maudu inamoy ini madawhat na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala na magsukor pakatan mga katawtay manguran amoy wala na mutasi kamo sin pagkala ini amoy baya-baya misa diyan nung 2 taon na kita pabiyayaw masya Allah na yung mga yato katantan dahil amin pagtulong tawang sing kita niyo katantan so di kagawasan tinambuk tao sadya ada po ni mga yato katan bukod sa to tatapangan niyo kamo inya to tatapangan na to paginawaparan na to sa parbahagian sing ginawaparan na to ginawaparan na to in katan paglugto na to ini sabab karna ini nag-ayad kita niyo iwan nagparuli kita niyo sing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kad na lugal-lugal ini ngiyanan na mo rawdatun min riyadil jannah rawdatun min riyadil jannah sabab na majlis al-ilm wayron karakan doon hainin bukon pangadjian dahil nga kalam sin Allah ta'ala iwan din aming pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsukol pakatan muna-muna na amoy nagpuunan sin pakaradyaan ini di jumatuin muassasa wa bukon sila ini salam doa kan yung katan mga katawtay mahuran sarta pagsukor puasin pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta na isab sin mga sila amoy in habihay on simugpat murah-murahan amoy in ini manuy to yan na sadyain parsupatan sin kita niyo sampai kita niyo mabot madto pa amoy in maksud na to abuton amo na in kasanangan halom sin surga insyaallah subhanahu wa ta'ala na inito salam doa kan yung katan sarta pagsukor puasting pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala damit yan mga sila amin yan imaalok kamo a waktu ini karena away siya ni kalalihan sin mga ini kataan mangway dong dumungog na inyan to katantan mga katawtay manguran na lamod ka mga pakaradya nini na labi-labi na isa bang kamo lumamod lang ta aming bagang gawta biha in ginhawaran dahil mga alta papag iniunuhon niyo papag amalon sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga katawtay manguran yan si musugpat amoy in nag-ingat tuon sila sa nasambot na mo in
ini dahil hamang katawtay manguran, aon dahil hamali siya magtawag mari, Ina, o mashallah. maabutin biya mga program, pangaon makakawa siya pangadjian din dito hadto, iagso niya magbalik. Allah. Wala na ba ako lang niya ini biya mga nakakugdan, biha na tawa nakasagnat doon ha namin at niya mahinan kudo sa Allah subhanahu wa ta'ala na inyad to mashallah, di siya amin magbatilaw, tumagtuod, marihay niya. Mashallah. Oh, dahil nga Malaysia, Allah. bihan. Dahil nga ini Saudi, tumawang. Arab mari. Mashallah. Na, bihan. Natinayin sila na matutuod-tuod din namin pagdadyakan nila kato. Sa bablong niya na nakaraktod sila, ini kita ini mga panayaman. Panayaman ha, kawayaan kakuyakan sinallah subhanahu wa ta'ala. Na, ito na dyan, mga katawtay manguran, salam doa, sa buton na mo na rin di halawngan sinhula ini, sampai napaka ini siuk-siukan sin ini Pilipinas ini haun-haun ni nahutan sampai madto pa mga hula palusun Visayas ito aun nagjajaga kato. Ini simusugpat kato ta sinamin pakarajaan tayo. Na salam doa kan yung katan sampai na mawut madto pa mga hula Malayo, hula Arab, hula Islam itukbal na mo damikyan in pagsukor kanyo kataan na iwan na isab sinamin tagda po si lokal ini amin nyari kita piatanon sin jambangan ini amin nyari limamot na yung mga katawtay manguran nagbubukan niya na insyaAllah subhanahu wa ta'ala madawat na to dahil to ha adlaw susungon in katantan paglugto na to ibig ko pangulo na to mulia ini imumungan kaluon ni sa kawayaan ni Hibisar sa maghatang sinang pangadyan na to awat ini palit ko. Magsyukur pa to ang sinme mga ilalong ng timbunal niya rin na santo ka ini kuanan kasakuan ng simbasa in mga ilalong alhamdulillah iban sin basampay salam doa salat to ya langkum ning kata ning bunal insyaallah nadamikian betres ini ibungat sin kami salam doa pa mga kaimi iban sin mutabarri'i sin amin ini haun-haun na pihak insyaallah haun na ini video sin alam insyaallah anda umani sa patatapon sin Allah Ta'ala amuin hati niya rezeki sin kamu ganapan niya iba sin kahalan ni parayaw niya na iba sin mamani sabi kataan sin nang ni marayaw deng naman ha ketok bal iba sin siujud ni Allah Ta'ala inamun sin Allah Ta'ala ikabuka hatimbangan sin kamu iban kita ni kataan hadlaw kiamat timbangan na to karayawan makasud kita surah insyaallah subhanahu wa ta'ala bang man ini tu inamun sin Allah Ta'ala kato tanyo husi pupusun sin kita ni hadlaw kiamat hadlaw na mahinang atin na ikarayaw sin kita ni san nang halang yusuf insyaallah subhanahu wa ta'ala dumula kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.